Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vakule joni somni le pasari sang ni somni panga ania Iran le Israel in kar boina kalsel chungchanga thuwa tam chho le maya hemi chungchang hi tung tung chu in ngai thaho le teang Israel Defense Minister Israel Katsuan ninga ni khan ni som pani chung Iran nen anin do chung khan aram chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu thangai antum ti anem hetani Israel Public Television interview ane na Katsuan Khamenei hi kan mit wa omta sela chuan kan chua hau lawang ati Khamenei hian kan thil tum hi aria lein nuaya thuk taka abiruwa kan tumangin kan che thei talawani kan zong na sa le ani tin Israel thil tum chu thak danglam ani lowa Iran huai tu te ti buai le Indolaya pressure pet ani thuwa sai Khamenei beitumin Israelin US phalna adilem ti zona changin Israel kaschuan heng thilatan hian phalna kan mamo lo ti ina soibok US President Donald Trump point buaina chwa lai khan Khamenei hi alo vau to ni kha juni som pasari khan Trump chuan social media heti hian aziaka Supreme Leader tian soi hi khoya nge a om ti kan khechiang le kan chwa tir don lo ma se tun maya chuan ni loin ti in aziaka ni ma se ni enge mozan nuwa Trump chuan Iran sarkar thak danglam chu athalo ti soin unconditional surrender aphut thunga tun naya Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Trumpan Iran in petura angen na chu nasatakina soi sela hetiang thu hi aka atanga chuak tur khopa lian ani lo ti in asoyani Israel hian juni som pathum in do tan tir khan Iran commander le nuclear scientist sang tak tak enge mozat chu ati hlum sakani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan wantlang ma kar top lama US in facility pathum abe trumin anram nuclear site ta chuan chiatna na satak atok ti apoma hei hi terana tanga officiala an nuclear site ta chiatna na satak thleng an pom thuan puan masak berani chiatna hi atlem lo hle a kan facility ta po na satakin na chiat pha ani ten Araghchi chuan Iran State Television a asoya Operation Midnight Hamarin ngong anai dan kim chang an soi chu anem nget nin New York Times chuan atar langani Araghchi thu soi hi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei soi dan le nai nang lo hle a US President Donald Trump an anti-boral vek ati chu Khamenei hi chuan ani na bakina soi ani ti en alo nol to ani kha Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Bakai chuan amain nuclear site te chu achena sa hle ti alo soi to bok Israel sipai ho tu tele American intelligence te point hetiang bok hian hebe pui thak na hian Iran nuclear program na satakin ati chiani en an chuta Brigadier General Efi Derfin chuan kumtam takin an muan pha to an hnung tol to ti en na soibok US President Trump chuan hebe na hi indo pui pani na top lama Japan rama atom bomb puak nen akhai khin ani Hiroshima emo Nagasaki emo entirna na man ka duklo ma se kha thil thleng nen khan ain angani hei hian indo na chu ti top ta ani atia ma se zona poimo tak tak te chu chinfel alani lo Iran hian an enrich uranium kazizali nuclear bomb somvel siam theina tur bodai chu asoi lang lawa enrich uranium kazizali nuclear bomb somvel siam theina omna chin po asoi lo hemi chungchang kan lo puan to kha oilo kanom nual maya hemi chungchang hi chu khovel point ala buai pui me ka chiang taka soi thei ani lowa ma se an bom lai khan helai muna hian a omlo ni in na ngai theya boin ni thleng hian engma radiation leak po soi ala omlo ani IAEA inspector te teranin aphal sakani chuan riat chian theinan helai mun hi an en fia thei be se ania George Washington University a sina azodi telin analyst chuan teran hian buaina hi hlokna ta na mang ni in an ngai ve tlat bokani Iran nuclear facility atangin engma lak chu ani lo ti Trump chuan tu social a aposa ma se fin fiana engma soitel lo
a defense secretary chuan he muna kar le truck om te khan uranium te hi an phur chuak ani ang ti ngai dan om hi chu thil ni thei ani lo lak chu mai chi ani lo facility atang hian engma lak chu ani lo hunrei lutuk an lo buai pui to la lutuk mai le rit lutuk le helai mun po hi kalmai har satak ani ti en na soyani ma se iranin uranium enriched anei te chu usin nuclear site lian ber te abe ma a son chuaka abe nuwa po atam jok chu lakol reng ni in Europe ram tam tak chuan an ring ani chanchin buwa intelligence assessment masaber chungchang mi pahnin riatir na an pek tar langin Europe khopui rang te chuan kar top lama Iran be ani lai khan Iranin uranium kesi zali le pariat enriched weapon grade level nai tak anei ta chu a enrichment site lian pahni zingami fordo a omlo ni in an ngai ti an soi thu Reuters chuan ata lang US Defense Secretary Pickett set chuan ninga nia khan Iranin kar to pa khan Iran nuclear program be pui thak na laka US in abe lo nan a uranium enriched tam tak zinga pakhat ma ason ti soina intelligence engma ariat lo thua soi hexet chuan ka review to a thil hi a omna tur muna a omlo ti soina intelligence engma ka hello ti in a soi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan ninga nia television kaltanga thuwa soina vau khan na thurum tak soyen Iran laka be pui thak na engpo a omle chuan aman ato le dona ni ti in a soyani Khamenei chuan Iranin US sipai mun puilian tak abe thei chu thil ro pui takani thuwa soi boka be pui thak na dang an tok le ni chuan hetiang thil hi ti le thei ani thuwa soi ba ka tu laka ma impact na hi a thleng ngai don lo ti in a soyani hei hi Donald Trump pan engma thudel kil omlova in petura a phut chungchang a chan na angai ani French Defense Minister Sebastian chuan tun hnai ni som pahnih chung in dona thlenga khan Iran hian ballistic missile zali vel le drone sang khat vel akap chuak ni in na soya Iran thunei tu te soidanin beipui thak na hian mi zaruk soman thia mi sanga velin hliam an tuara Tehranin aphubalak na Israel mi somni pariatan thia thil tam tak a chebokani Iran hian engkim thupa dua diplomatic game pokar khel adu ani tin azodi chuan a soya press secretary Caroline Leavitt chuan Trump admin impact na chu a soi non le a president hian remna adua anei renga Iran nen po diplomatic konga kan kalme kani atiani Khamenei chuan Israel laka ne na chang ti asoya Iran chuan Zionist sarkar chu ati chiani in asoya ni President Donald Trump chuan Iran ram din tharle na tura malak na thlop turin US in oila rek na asiam te chu ati zia om thei thuni darlen a om lai na soyani fordo a bom an thak chuan an du ang speed ati hlotling nin claim chuan a soya Defense Threat Reduction Agency officer pani chuan kumsom panga chung zet fordo a lengnoi nuclear facility a airstrike nei tura in buat sai na tan an zir chian dan chung chang chipchiar takina soya B2 bomber pilot team te po hezir chian na hian an tel ni ina soi fordo a bom an thak zong hian an du ang speed an ti hlotlinga an target dik tak an kapa beisai angin an thok ti asoya mission buai thak zia asoi fia bok an plana ventilation system a ral thuam paruk thak ani thua soi boka hei ba ka hian bunker ti chiat thei na bom in ati chiat thei dan test an nei na video a pe bok ma se site dang pahni natan zile Isfahana beipui thak chungchang ero chipchiar takena soi chuak lawani hexet chuan US in Iran abeidan media te coverage asoi sela heng thil zong hi president dangte president kalta te thil tum president dangten anlo soi to ani tin hexet chuan asoya president Trump chuan ati hlotling ta a thiro pui takani tin hexet hian asoya ni Khamenei chuan kan du tak Iranin US sarkar laka hne na achana wangin kalom tak zetani US sarkar hi directin indona aluta achan chu alu lo chuan Zionist sarkar chu aboral vek don ya ariat wangani atiani French Defense Minister
Sebastian chuan parliamenta an soi ho na Iran le Israel in ka hai puan ma khan Iran ron ten Israel be an tumna lodan tumin an sipai te an telve ti asoya Islamic Republic of Iran in Israel laka sipai be na rang ground to air system emo kan Rafale fighter jet mangtein ni engemaw zat kalta chung khan French sipai ta chuan drone som ayatem lawan kap thati kan nem nget the ani ati Sebastian chuan Iran hian ni som pani chung zat anin do chung khan ballistic missile zali vel le drone sang khat vel chu Israel lam hoin an kap chuak ti asoya Iran parliament chuan International Atomic Energy Agency IAEA ne na tho hona titop tura bil siam chu apoma hei wang hian uranium enriched zone chuale a nuclear site poimo te chiat dan kim chang riat a harsat pha ani atiani US Secretary of State Marco Rubio le Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif te chu ningani khan phone in anin bia a he huna hian Israel le Iran in kara rem nak net tak aum thei dan tur an soi dun ti State Department chuan thu chua siamin atar lang Trump sarkar hian Pakistan hi abet thaviawa kan hreveka achan nia soi a omle to a chu sumlama har save tak Pakistan ram balosin alwa chin rama leilung hausak na thanem tak om hi US hian hailu thei abei sei wang ni in nan soya Iran le Israelin remna tluan tlingan nei thei na na Pakistan an han bedai mai hi thiam taka adera da poimo tak angalanga an ma ni tlon na tektik nia ngai tu anom nualani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu US President Donald Trump an Iran nuclear site ta beipui atha ka wangin athin rim azwal le a US ho em sa an ni ba ka US chat na chuan US an huat na tizualin American sipai mun pui po be le a avaunin Times of Israel chuan atar langa Khamenei chuan Israelin ni som pani chungzat war akal puya Iranin ne na achang ti asoya US chu ariruana tak zetani ti in a soibok he thu hi Iran le Israel in ka hai puan ani nuwa athu soi masak bera asoi ania Khamenei chuan US chuan hein do na tang hian engma hlok na anei lo ti in na soiba ka Israel hi US in apui lo chuan aboral mai do na khovela tang hian pai bovin na omdona chu chungai ngam lovin US hian apui ani ti in asoi zui bok kani Ricky Elcol ni thuziak ngai thak chun zamang Operation Rising Lion lotlin na thuru mei chia mai mo ni Israel spy Catherine Khovela intelligence nei thaper chu Israel tila tuman sexual min ti kharlawang mana tang to in Israel hian phuba an la du emo thil ti tum an nei ani to chuan an tum an thel ngai lo sangkha jakwa som sari pahnia Germany khopui minika Israeli athletics som pakhat chuang Palestinian hel hovin an that ngot mai po kha Israel Mossad hovin a that tu te zong kha pakhat te in khovel mun ranga an biru chu an that zo te uvek ani kha tun nai maya Iran le Israel in beina Operation Rising Lion a po hian Israel hian atum ram an thel lo hle a Iran ho tu loka piang an that ngau maya an nuclear thuruk engkim an threzel boxi an du huna Iran ho tu ber Ayatollah Ali Khamenei po an that thei ti an puanga ma se kha em chu Donald Trump an tha aphalwa wang chavin an that talawani heti khopa Israelin Iran khochunga an du ati thei mai kha thil dang wang ani lo an tho ho na that wang le an intelligence that lutuk wang ania Iran khopui kyang loka drone headquarter te an lo siama Iran thil poimo mun le an ho tu te omna piang an thachat chat thei boxi he Operation Rising Lion a hian a hlo tin na ta na poimo ber pakhat chu tun naya hriatania chu mei chia lek alo nia an sang hero kan ti lo thei lawang Iran le Israel an han inkap tak mai kha chu Iran po amang ang le a engting nge Israel te hian an mun poimo le mi poimo omnan hriat chata an ron tha an ti chiat ngau thei ti an ngai tua an zinga spy an om nge in an thasi tunge ti an thei si lo an buai le a
ti chuan ram mi pui te hena mirin hlel an hriat emaw an hmuh chuan report ngal turin hriat tirna le ngen na te an ti chuak thul rin hlel mi tam tak an mana tha hial pon nei ani ti chuan Iran intelligence agency chuan spy an hriat chua pakhat chu meichhia ania teran khopuya achatla thina an hriat chua meu chuan US B2 bombar ang main alo bibo dai to ani he spy bon takhi tunge ani le Catherine Perez sakdam ni in French journalist le analyst ania kumni kalta khan Irana spy turin na luta ti chuan Iran ram chung chungchanga in tap lutin Operation Rising Lion lotin na mi poi mo tak alo ni chhota ni Catherine he French English chung kwa alo pianga Muslim pasala anaya Muslima ain pe a pasal hi London University akalaya atonani aba hi train that ani pi alama hian a huai senin a mel po atha a fingen asbat bokani a fin awang hian Iran teang meiche da niam tu le an security agency ta chu abum 5 vekani a pasal nen hian sang ni som palia anin thena sang ni som pasaria khan Russian television station RT tan journalist angin athok phota ti chuan Iran ram hruai tulok pui ta chu a hniam hnai chho zela an ho tu ber Ayatollah Ali Khamenei te former Quds Force commander Soleimani le Iran president hita Ibrahim Raisi ta chu hun aman pui thayani report a chuan Ayatollah Ali Khamenei ngei point ama nuaya writer amang to nge a Iran state media tan ziak tu hialani mana spy ani ti an hriat chua vele hian Khamenei hian a website atangin Catherine Thuziak le Chanchin Engkim a delete ngal vekani Catherine na tho poimo berchu Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC tenen anin kung kai na hi ania Iran thuruk tam tak a hriat thei pha ta a ti chuan Israel forces a thuruk te chu a khil ta zela ama information pe ka tang hian Israel hian Iranian commander installation le scientist te an tha thei pha ta nge ani an soidan tak phei chuan Iran general le mi poimo te angai zong dera ti chuan an thuruk a hriat saka chu Israel te na a khil ta thina ni Iran president lui chuan Mossad beitura kan mi poimo berchu Mossad alo ni renga tien Catherine chungchang hi asoi chuak hiala Operation Rising Lion a hian Israel hian spy som ni ngot Irana antira chung zinga tho hlok ber pakhat chu meichia Catherine hi ani Iran chuan heng ho chat na hi one of the biggest intelligence breachers in year tien an soyani Khovela atluk puyom lo B2 Spirit bomber the ghost in the sky mi som ni pani June sang ni som ni panga khan US chuan Iran nuclear site te B2 bomber mangin aboma hetiang hi Khovela avoi khat thlenna ni he bomber hi Khovela super power USA chavin aneya atluk pui ang po aom lo i han bel chiang chin te ang myang B2 bomber hi radar man har sa thei tur ang peraduan le siamania radar lampan poin thok se radar chuan fanzau taka parvatiat lek emo phejak angin amu thei rama thir marbul tiat leken amua chu po an van nei viawa an mu fu palin ti chawani chuta misaila lok emo zui kha thil thei lo thluk ani le a machan chu engine sa hi athat sei le hlai tak chunga hian anda lia khu bo veka kap tura melma an lo in rim viau to chuan ani chuan poi mo ber melma te mun adu lai tak chu bom chia in alo bi bo le man diam to ani an soidan taka chuan he bombar thlok lai hi imu ani chuan a be tur ini lo ti na ani mai an ti hiala Soviet khoi mun poi mo lai po bom thei tur abik taka siam ania a siam hi hau tak hle a radar man thei lo tluka duan steel bomber ni en a man ruwa man reng po a tha le danglam tak ani veka chu wangin an siam tir lai hi chuan pakhat siam chhuana man to lutuk chuan bomber hi na tluk pui chia
rang kachak hlang ain aman ato zo khialani tun thleng poin khowela thona man to ber ala ni rang bok chol mi alawa ram hlatak po thlok thei tur ania chol lovin nautical miles sang ruk chuang kilometer sing khat le sang khat a thlok theya wana atui refuel pek thei ani awangin chu aya hla po adu tokin a thlo bel zel thei ti na ani chu nuclear bomb le engral thuam bomb po keng thei ania eng al chi chiu ta po eng mission po ati thei vek ani tun hnaya Iran nuclear bunker an bomb tur po kha US Whitman Air Force Base Missouri atangin an thlok chuaka cholmi alavin dar kar somthum pasai chuang an thlok ani pilot thutna cockpit a chuan an thlo chung arai em awangin zunram in thiarna tur toilet te microwave le cooler te a thlap bok Bitru Spirit bomber hi General Electric F118JE 100 turbofan engine pali mangania chu engine pakhat theu chuan thrust pound sing khat le sang sari za thum ma pe chuak theya Bitru bomber a chuang theya bo khal thei hi an wang hle a space a thlok kal to te ain an tlem zoka an siam tir lam sang kha jakwa somriat pariat atangin tun thlengin pilot zanga somnga chin experience an la nei ani sang ni pakhata khan Missouri USA atang bok hian Afghanistan lama dar kar som sari chuang alo thlok to a Afghanistan a awa thloka atum thil awati nuwa US a kirle wangwanga reilo te atui thun zok chung a chol zoi ti bak chu a thlok char charani mi thum chung don a thlok ti na ni chu Hollywood movie lar tak tak Iron Man 2 te Armageddon le Independence Day ate alang ve ani lian hlema se a thoma zoi em a chu wangin The Ghost in the Sky ti ani air show ate telve thin ma se a thom hi an hrelok ngai lowa ari thom an hriat chuan an chunga alowam to thin soi to angin aman hi US dollar billion ni le point khat ania hei mai hi ani lo a thlo chu hian dar kar khat zela US dollar noi khat le sing thum le sanga man fuel amanga dar kar khat a thlo chuin dar kar za chuang maintenance ama mo zelani expensive naro ma se mel ma te mu thei lo tuk in do na a chakna thlen thei ber bomber ani miaw awang hian a hlu hlia thungani